Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita bersama segmen Team Select Game Week yang ke-12. Apa khabar tim sahabat-sahabat di luar sana? Green Arrow ataupun Red Arrow, saya ditimpa dengan Red Arrow yang sangat besar. Jadi mari kita review tim rakan FPL untuk Game Week yang lepas, Game Week yang ke-11. Baik sahabat-sahabat, saya diuji dengan penurunan Red Arrow 337k daripada rank saya, rank lama pada game week yang ke-10 730k kepada 1.06 juta million dengan hanya markah 30 poin saja di bawah purata. Tak silap saya purata ialah 42 poin. Allahu Akbar, sahabat, Allahu Rabbi. Saya ingat lagi semasa saya buat Allahu Rabbi video Team Select pada game week yang ke-11, semasa saya review perancangan saya untuk game week yang ke-11, saya tak banyak cakap. Saya hanya cakap saya akan stay team ni dan saya tak ada pun bagi plan A, plan B macam video-video saya sebelum tu. Mungkin ada sedikit apa orang kata kesombongan dengan tim sendiri. Mungkin saya terlalu yakin dengan pertahanan, 3 pertahanan Arsenal menentang Sunderland away, dan Allah Ta'ala kejutkan saya dari realiti. Semua pertahanan Arsenal saya 1 poin tegak. Baik, saya bacakan raya 1 poin Virgil van Dijk yang dimasukkan di tempat Guehi yang dia punya absent tu, dia punya kehilangan tak mengejut lah sahabat. Saya pun dalam PC pun tak tahu si Guehi ni ada kecederaan foot injury kaki. Jadi saya masuk Virgil van Dijk menggantikan sebab dia bench yang pertama. Saya harap ada Defcon, dan apabila Virgil van Dijk membuat tandukan, saya tumpang bersorak lah. Sebab saya tahu dia akan gantikan Guehi, tapi sayangnya gol Liverpool tersebut telah disangkal oleh VAR kerana dikatakan Robertson membuat interference, gangguan, menghalang lah si Donnarumma. Tapi apa nak dikatakan, 1 poin tegak juga. Jurin Timber 1 poin tegak. Senesi walaupun dia bolosi 4 gol, tapi itu kelebihan kalau sahabat bawa masuk pertahanan yang master dalam Defcon. 2 poin. Jadi Gabriel 1 poin, Semenyo 0 poin, Enzo 3 poin. Enzo amat mengecewakan, dah 2 game week. Paqueta 4 poin. Dia dapat assist tapi dia mental kurang lah sahabat ni. Dia cepat koyak, jadi dia kena yellow card. Jadi 4 poin. Mateta 2 poin, seorang lagi, satu lagi aset yang mengecewakan. Haaland 8 poin. Jadi siapa yang cuba menongkak arus game week lepas, sahabat kena sujud syukur sahabat ni. Kalaulah penalti Haaland tu masuk dan dia dapat gol tandukan, tak silap saya 15 dalam tangan sahabat. Jadi siapa yang menongkak arus game week lepas mungkin Red Arrow, tapi itulah penalti Erling Haaland diselamatkan, dan pemain harapan saya jauh Pedro dengan kekal memberikan saya 1 gol lagi game week ni dengan 7 poin. Jadi Semenyo 0 amat mengecewakan kerana dia miss penalti. Kluivert dah keluar masa tu, tak silap saya lah. Dia ambil penalti dan miss, berhadapan dengan penjaga gol terbaik dunia yang menang World Cup. Jadi masa dia ambil pun saya pun tengok, oh Allah, tak yakin. Dan Enzo amat mengecewakan. Tiga mata sahaja sahabat. Jadi bangku simpanan saya Dubravka 2 poin, Gakpo 1 poin, dan Levy. Dan masalah saya lah Cody Gakpo. Dia dah 2 kali dibenchkan, satu di UCL, satu lagi dalam saingan menentang City lah di Etihad. Jadi ini masalah bagi pasukan saya, minit permainan. Jadi selalunya selepas kita dapat Red Arrow sahabat, biasanya kita akan nak tukar tu, nak tukar ni, nak tukar tu, nak tukar ni. Tapi dengan peliknya, saya selesa dengan tim saya pada game week yang ke-12. Baik, kita review tim saya untuk persediaan game week yang ke-12. Baik sahabat, di hadapan sahabat-sahabat, itu penjaga gol saya Raya. Bahagian pertahanan
kecuali si Guehi injet lah. Guehi menentang Wolf away. Wolf sedang dalam dilema masalah dan masih belum dapat pengganti jurulatih baru. Jurin Timber, Spurs home. Senesi, West Ham home. West Ham masih belum mendapat rentak. Kalau sahabat lihat, dia memang mendapat 2 kemenangan West Ham, tapi dia masih dibolosi. Jadi saya yakin dengan Senesi dan juga Semenyo game ini. Gabriel, Spurs home. Virgil van Dijk, Forest home. Yang mana Virgil van Dijk dijual secara berjemaah game week ini dan mendapat penurunan harga. Saya dapat kerugian 0.1 juta pound dan itu tak mengapa saya biarkan. Saya yakin dengan jadual perlawanan yang bakal dihadapi oleh Liverpool, Virgil van Dijk akan naik harga semula. Macam João Pedro punya kes lah. Saya kerugian 7.4 juta pound disebabkan ramai jual, tapi setelah dia form, ramai in balik, saya dapat modal semula. Jadi saya yakin dengan Virgil van Dijk pun saya akan mendapat perkara yang sama. Jadi di bahagian midfield saya main 2 midfield perancang. Sahabat 5-2-3 ni jarang dimainkan. Tapi saya lihat setup pasukan saya lah sahabat. Yang dia sesuai nampak 5-2-3. Semenyo menentang West Ham home, Burnley. Enzo menentang Burnley away. Dan dia minta keluar, game week lepas dia minta keluar mungkin untuk rehat daripada tugasan skuad kebangsaan. Saya rasa sebab skuad kebangsaan hanya friendly sahaja, tak silap saya, Argentina. Jadi si seterusnya ialah Mateta, Wolf away. Jadi Haaland captain. Ini kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan João Pedro, Burnley away. Jadi itu yang saya kata, secara peliknya, walaupun setelah mendapat red arrow game week yang ke-11, saya rasa saya macam nak roll pun ada. Roll transfer lah. Saya simpan. Sekarang saya ada 2 free transfer sahabat. 2 free transfer. Tanpa menggunakan 2 free transfer, saya ada pasukan di hadapan sahabat. Saya rancang sejak saya wildcard game yang keempat. Tapi sayangnya dengan tak semena-mena. Itulah di dalam FPL, Gakpo kini menjadi mangsa rotasi dengan Florian Wirtz. Jadi Gakpo ialah saya punya masalah pasukan. Jadi kalau sahabat lihat, kalau kata saya jual Gakpo, belikan Allah Akbar. Bagi contoh saya buat secara live. Saya bawa masuk Gakpo, saya jual. Jadi mungkin boleh masuk Soboslai. Soboslai terjamin minit permainan. Cuma sahabat Soboslai dia ada 4 kad kuning sekarang. Dia dapat 1 lagi kad kuning, dia jadi macam Paqueta, digantung 1 perlawanan. Jadi kalau saya bawa masuk Soboslai, saya benchkan Enzo. Enzo menentang Burnley. Jadi serba salah. Saya tak nak benchkan saya punya defense sahabat ni. Kalau sahabat lihat, amat meyakinkan. Tahanan nak benchkan Haaland. Haaland pula menentang Newcastle away. Sebelum ni saya tak yakin dengan Haaland ni, tapi selepas pergantungan Dan Burn, saya rasa game ni akan open sahabat. Walaupun bermain di St. James Park. Saya rasa tu sebab saya punya default captain sekarang ialah Erling Haaland. Erling Haaland. Jadi tu kalau saya bawa masuk Soboslai pun, saya kena benchkan Enzo. Itu yang saya kata. Saya rasa macam nak roll transfer. Jadi saya akan ada 3 free transfer pada game week yang ke-13. Jadi itu perancangan yang pertama. Terpaksa benchkan Enzo. Ataupun saya tak beli Soboslai, saya beli Sar. Kenapa sahabat? Mungkin dah 2 game week saya owner Sar pun. Mungkin sahabat ada komen di luar sana, saya owner Sar pun sejak game week 10 ketum bang, jangan beli. Baik, secara Allah Rabbi, secara peliknya saya rasakan Crystal Palace lebih cemerlang apabila beraksi behind enemy line, beraksi di laman lawan. Saya rasakan sebab corak taktikal dia lebih kepada counter attack. Jadi saya rasakan game ni mungkin sahabat-sahabat di luar sana, pemilik Sar, saya sarankan sahabat simpan Ismail Sar. Saya ada berfikir-fikir nak beli Sar 70%, si Soboslai lebih kurang 50%, 50-50 sebab dia ada 4 kad kuning. Dan satu lagi sahabat, kalau saya beli
Kalau saya beli, saya akan beli Bruno Fernandes. Itu 3 plan saya kalau saya jual si Allah Rabbi. Cody Gakpo sahabat. Sama ada saya bawa masuk Szoboszlai, saya bawa masuk Ismail Sarr ataupun Bruno Fernandes. Dia punya ranking besar tu 70%. Si Bruno Fernandes 60% keyakinan dan Szoboszlai 50% sahabat. Di yang Kuba Mintes, mula saya rancang nak bawa masuk juga, tapi saya risau selepas melihat prestasi Brentford mengalahkan Newcastle, agak goyang sahabat untuk bawa masuk Aston Villa pula si Yan Kuba Mintes sahabat. Jadi ini antara saya punya perancangan. Dan sebelum Dan Burn dikenakan kad merah, 2 kad kuning, dia jadi kad merah, digantung satu perlawanan, saya nak benchkan Erling Haaland. Hajat di hati saya nak main 5-3-2, di mana Enzo masuk untuk Erling Haaland. Tapi selepas Dan Burn digantung, saya rasa saya akan mainkan si Erling Haaland. Jadi itu perancangan saya sahabat. Saya ada 2 free transfer. Saya yakin saya hanya akan gunakan satu saja. Sebab kalau saya gunakan 2, contoh saya bawa masuk Bruno Fernandes dan saya mungkin jual Paqueta untuk membawa masuk si Allah Rabbi Ismail Sarr. Jadi saya dapat 2, Bruno Fernandes dan juga Allah Rabbi dan juga Ismail Sarr. Siapa saya nak bench sahabat? Siapa saya nak bench? Tu masalah tu. Sebagai contoh saya buat di depan sahabat, supaya saya tak ada point kepunan melihat point di bench, mungkin saya jual Enzo. Enzo pun ni last jadual mudah, selepas ni Arsenal, selepas tu Leeds away agak keras. Jadi saya jual Enzo dan bawa masuk Sarr. Baik sahabat, siapa saya nak benchkan? Kalau saya benchkan Haaland, risiko sahabat, kalau Haaland letup, habis ranking yang saya bina selama ni. Ini 330 berapa K pun kena red arrow pun hati bisa. Ini kan kalau Haaland form sahabat. Haaland ni sebagai shield lah bagi pasukan saya, perlindungan. Jadi tu kalau saya nak benchkan Haaland. Kalau saya tak nak benchkan Haaland, pertahanan saya semua main home sahabat. Timber main home, Senesi home, Gabriel home, Virgil van Dijk home. Jadi tinggal Guehi. Tapi seperti saya cakap, takkan saya nak benchkan Guehi. Seperti saya cakap, si Palace ni lebih cemerlang beraksi di laman lawan. Jadi itu masalah saya. Kalau saya menggunakan 2 free transfer saya, tapi sedaplah saya dapat Bruno Fernandes dan dapat Ismail Sarr juga, sahabat. Jadi Bruno Fernandes ni ada harapan juga sahabat. Kerana apa? Kenapa tak bawa masuk Mbeumo? Mbeumo jadi trend lah sekarang. Dia hype pembelian pengurus fantasi. Saya rasakan game Allah Rabbi Everton ni KG sahabat. Maksudnya dia orang akan bertahan parking bus lah sahabat ni. Jadi bila parking bus dan pertahanan mereka tinggi lampai, si Tarkowski dan juga Michael Keane, saya tak rasa si Mbeumo boleh buat tandukan macam itulah. Kurang-kurang dia boleh shoot pun dari luar. Jadi game ni lebih kepada Bruno Fernandes sahabat. Mungkin Mbeumo akan bawa ke tepi, Ahmad bawa ke tepi dan dia buat hantaran lintang, dan Bruno Fernandes akan membuat percubaan ataupun game terlalu jam dan berlakunya situasi penalti. Jadi itu firasat sahaja sahabat Tapi cadangan pakar FPL bawa masuk Mbeumo. Ini pandangan saya. Ini rasa hati saya. Bruno Fernandes. Jadi itulah sahabat, kalau saya gunakan 2 free transfer, saya dalam dilema siapa saya nak benchkan. Jadi itu sebab saya rasa, saya yakin 90% saya hanya gunakan 1 free transfer. Persoalannya, siapakah perancang yang akan saya bawa masuk. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk memberi idea dan membuka mungkin sahabat dah terfikir sebelum ni, lebih menguatkan lagi. Mungkin saya bagi pandangan saya, sahabat kata mungkin ada yang tak setuju juga,
Okay, tak boleh macam tu, aku nak macam ni. Terpulang sahabat. Saya hanya untuk orang kata, untuk sparkkan idea sahabat-sahabat di luar sana. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.